Idete sada mimo protokola ili mimo predviđenog programa, ali ja sam zamolio da vam se obratim još jednom. Hteo sam da kažem hvala svima onima koji su organizovali ovako divno večer, da se zahvalim gospođi Elizabeti Nabrevski i njenim saradnicima. Bogu hvala ti, stvarno si mi prijatno iznenadila. Izuzetno hvala maestrima koji su doprineli ovoj večeri i vi ćete biti naši stalni gosti, jednostavno navikli ste nas na taj standard i više neće moći da nas odbije. Slažem se, ali 8 godina vas nije bilo i više. Tako. Prema tome, hvala predsjedniku Skupštine opštine Mali Iđoš, koji je svedočni prijatelj naše opštine. Željko nije tu da ga čuva, da mu oda otac, jer je to zaslužio. Hvala gospođi Tamari Ivanišević, gospodinu Niklošu Đurčanu, članu gradskog. Hvala svima onima koji su doprineli danas u večeri, gdje direktorice imate razlog da budete ponosni na ovu mladost. Još uvežbavamo organizujući ove proslave, dugo ih nije bilo. Svaka sledeća bit će bolja i hvala vam, baš sam ponosan što ste Srbobranci. Predsjedniče, kakva je to rakija? Ovo je vino od meda. A, vino od meda? 150 godina tradicije.